Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay phi baro kiniglam ki khubor bamanta kasngi. Kawai ka bas sarkar nagi kali JNURM bas baju kamay hasor shilong bar balalong try da ka MUDA kala phil kinsan ka break ha ka ba driver shamla asyu bante la kam kumta ulali irat ikidukan ki badan hasilen ter kathanyo pulu. Katay ka jingja kadaya kapor badang white tray office janmir por sansteng AA. Bad ki pat ba ki badang thit ya pet don bok dan bamen saw ki briu kala shulet rat iki artli kidukan deso badukan shna cycle. Ha katay ka jingja na kalyang ki pulit kilalit banne ya ka badan kam. Shu kat kum ka jing ai jing tip ki pulit la ya thu ka jing phil break katay ka basaw kalarat ya ki nyau teli ki kali ki bakentup ya kawai ka bait kawai ka local taxi bat ki kali private kat hadu batho ya ka ni ka khubor omla banyo jing tip ka babnia. एक्सीडेंट क्या हाफ एन आवर बिफोर क्या आदमी कुछ आदमी बीमार में कुछ नहीं हुआ बच गया है कितना खर्च कर रही है पूरा 10,000 जैसा गया हमारा और गाड़ी के कितना तो लग गया गाड़ी में गाड़ी ऐसा 3-4 गाड़ी को लगा ये बस जो क्या फुल ब्रेक में क्या ये पता नहीं हुआ सर अभी customer begitu kita bayar implit lagi di Manisau tiada bay luksan tiada bay luksan nam na naka kanikal kali Iba kani kasekal jupi kala syarat ha di full break jong ka bos se kala kta ikui pat ki kali kalau kita lang ikui kali kene jangan kade gawai ka cycle kene dukan kalau kita lang di kebun kali kalau kita lang kanu biji ka jang ne Kenapa?